ibihe byiza shuti mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira weekend nziza rero kuri wowe muntu nyaboneka udukurikiye uri mu bice yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ikaba ari Rayon yacu, aho tugiye kugenda tugaruka ku makuru cyane ari kugenda avugwa hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru menshi kandi yihuta, dore ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda isinyisha abandi bakinnyi, ari nako rutahizamu mushyashya nyaboneka turaza kuba tugenda tumugarukaho ahangaha mu kiganiro cyacu. Turaza kugenda duca ku mukino wa gishuti ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikina na Miroplast cyangwa se ikipe y'umugabo uzwi cyane nka Mironko, aho iyi imukino urimbanyije. Turaza kuba tugenda tugaruka ku byawo 5-5, dore ko uracyari kuba, ariko ni ikipe ya Rayon Sport turaza kuba tugenda tugarukaho cyane mu buryo iri kugenda yitwara angaha ku kibuga cy'imyitozo angaha mu Nzove. Navuga ni byinshi cyane. Ndaza kugenda ngaruka ku muterankunga. Ni umuterankunga mushyashya rero uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ese ibiganiro bigeze hehe? Dore ko uyu nguyu ari nawe uzifashishwa mu kuba bazagenda basohoka mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu mikino nyafurika, bazaba bagiye kugenda bahangana n'amakipe agiye atandukanye. Dore ko ikipe ya Rayon Sport izitabira CAF Confederation Cup, dore ko itaramenya ikipe bizagenda bihura, ariko uyu muterankunga mu biganiro biri kugenda biganirwa ni uburyo yafasha ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kuba bagenda basohoka bakaba bagenda biborohera cyane, dore ko ikipe ya Rayon Sport ari imwe mu makipe akunda kugenda agorwa na transport, dore ko ubwiheruka gusohoka biri muri bimwe mu bintu byagendaga biyikosoma amafaranga. Uyu muterankunga rero ibiganiro bimwe bikaba byaragiye bitangazwa, bimwe bakagenda batagira aho bahuriza, ariko magingo aya ngaya ibiganiro bikaba bifite aho bigeze, kandi turaza kuba tugenda tunabigarukaho 5-5 hano mu kiganiro cyacu. Ndaza guhita nca kuri Rayon Day rero perezida w'ikipe ya Rayon Sport yagize byinshi agenda avuga, ari nako muvunyi yivugira tumwataka wundi w'umunyamahanga, noneho njyewe ubwanjye amafaranga araza kuba agenda amvaho. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri diro ya Biramahire Abedi nawe mu ikipe ya Rayon Sport ukomeje kugenda acimpaka, ari nako Bigirimana Abedi nawe gahunda yo kumugora igikomeje. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mafaranga amaze kugenda agezwaho ku kanyenyeri nyaboneka. Rero nta kindi musabwa mwebwe uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, genda urikandaho ubundi tukajya tubana 5-5 nyaboneka. Rero wowe reba ahangaha handitse ijambo subscribe. Turaza kuba tugaruka noneho bidasubirwaho. Rayon Sport yemeje umunsi w'igikundiro hano muri Stade Amahoro nyaboneka. Ngira ngo ubwo abantu bose nimuze kugenda mucikwa, turaza kuba tugenda tubigarukaho 5-5. Nge akaba ari Senal Francis nkuko mwari mumenyereye hano ku Mena Sport. Ubu ngubu ahangaha kuri Rayon yacu akaba ariho tugiye kujya tugenda atubana umunsi kundi aha ngaha. So ni Isaro ry'Inyanza ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje kugenda yitegura imikino ya shampiyona, ari nako ikomeza kuba igenda yitegura imikino ya CAF Confederation Cup. Ni ikipe ya Rayon Sport rero ubu maginga yangaya tuvugana yamanutse mu kibuga, ikaba iri kugenda ikina n'ikipe ya Miroplast, aho navuga ati ikipe ya Rayon Sport imeze neza. Mwizama rero mu ikipe ya Rayon Sport, mwizama hakaba harimo abakinnyi bagiye batandukanye. Ubona ko umutoza aracyari gushakisha abakinnyi 11 yari yagenda abona, ubona ko ari kugenda akora impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, ariko navuga ni ikipe ya Rayon Sport ubona ko abakinnyi ntago baramenyerana, ariko nanone ikipe ya Rayon Sport yaje kugenda itungurwa cyane umusore bita Biramahire Abedi uri kugenda acimaka vibaya sana, kuko uyu musore ameze neza hano mu kibuga.
dore ko ari gushotagura bikaze cyane, ari naho abantu bari kugenda bavuga ati uyu musore nyaboneka, nk'uko we yavuze ati umwanya nzawurwanira kandi ngomba kuwubona, nyaboneka birashoboka ko uyu musore yagenda awubona hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport rero iri kugenda ivugwamo na transfer zigiye zitandukanye nyinshi cyane, dore ko ubu magingo aya ngaya ubu hano mu ikipe ya Rayon Sport musore bita Niyonzima Arwe Sefu cyangwa se Niyonzima Olivier Sefu yamaze kugenda atereka umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport, aho uyu musore nyaboneka abantu benshi bagendaga bibaza se iyi gatandatu izaterwa nande, ese nono bizaba bimeze gute ko abanyarwanda bazaba bari bakeya. Ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze kugenda isinyisha abandi bakinnyi aribo tugiye kugenda tugarukaho ahangaha ni muri akanya. Ni ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho umusore bita Ntarindwa Aimable akaba yamaze kugenda asinya ikipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka igera kuri 2. Numwe mu basore bakina kuri gatandatu, numwe mu basore mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Navuga ko bagiranye ibihe byiza n'umutoza bita Afamia Losti, ubu rero akaba agiye gukomereza kariyeri yiwe hano mu ikipe ya Rayon Sport, aho navuga ati uyu numwe mu basore batanga icyizere kuko ku myaka 23 ngira ngo birumvikana yuko ni umusore ugifite byinshi byo kuba yagenda akora ndetse no kwiprovinga hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo navuga ni reka tumwitegeho byinshi byuko azagenda agira ibyo agenda akora hano mu ikipe y'Isaro y'Inyanza, ikipe ya Rayon Sport. Uyu numwe mu basore navuga ko bahawe miliyoni zigera kuri 13 ndetse n'umushahara w'amafaranga inote ya 700 ya buri kwezi. Uyu Ntarindwa Aimable akaba ariyo mafaranga azaza agenda ashyikirizwa. Ni ikipe ya Rayon Sport rero kera kabaye kandi yongeye kugenda yongeramo umudefenseur, ubwo byumvikane ko bikomeye cyane kuba k'umusore Sabimana Aimable Mabrice yazagaruka, kubera ko ikipe ya Rayon Sport ifite umusore bita Rochema Chris, ikagira umusore bita Yusudianye, ikagira Emery Bayisenge. Uyu Emery Bayisenge numwe mu bagabo bakinaga mu ikipe ya Gasogi undi mwaka, dore ko yaje muri Gasogi akubudutse mu gihugu cya Kenya. Ubu akaba yamaze kugenda asinya amasezerano azamugeza muri 2026. Byumvikane ko hano mu ikipe ya Rayon Sport asinya amasezerano y'umwaka umwe. Amakuru akaba yemeza ko uyu mugabo yaje kugenda ahabwa amasezerano aho ku kwezi azaza ahabwa amafaranga 1000 bigera kuri 800 by'amanyarwanda. Byumvikane yuko uyu musore Bayisenge Emery ni experience ikipe ya Rayon Sport yongereyemo nyamuneka, kandi ubona ko ikenewe kuko uyu numwe mu basore bafite imikino mu maguru yaba mu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse yemwe dore ko yagiye anakina n'amakipe yakinye mu gihugu cya Algeria muri USM Alger, yakinye muri Kenya, ngira ngo no mu ikipe ya APRFC uyu musore yagiye akina imikino mpuzamahanga. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka ni imwe mu makipe azagenda atanga akazi kandi izaba inakomeye cyane anga mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko benshi bari kugenda babibona, nk'uko bikomeza kuba bigenda bigaragara. Abantu benshi bakaba bavuga ati iyi kipe ya Rayon Sport rero izaba ihagaze gute. Mwizama navuga ni hazaba hari umusore bita Akuyate. Uyu musore navuga ni umwe mu basore zameze neza cyane. Ubwo abafana b'ikipe ya Rayon Sport Pasi yagiye ababaza undi mwaka, nyamuneka uyu mwaka nono reka twitege Pasi. Ariko nanone hakaba hari amakuru avuga ko uyu Pasi ashobora kuba yagenda atizwa, ndetse umusore bita Kwizera Olivier akaba yagenda yinjira hano mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza kuba tugenda Kwizera Olivier numwe mu basore bashaka kurirayinga kariyeri yiwe, numwe mu basore bifuza kuba bagenda bagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse akaba yanabona umwanya wo kuba yagenda agaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi. Numwe mu basore n'ubundi bazizama, ngira ngo nta muntu numwe, nta n'umunyarwanda numwe ushidikanya kuri
ubushobozi bwa Olivier, ariko nanone abantu bakagenda bavuga ati iyo ativangiye nyamuneka bari muzima, ariko nanone akavuga ati navuye mu ikipe ya Rayon Sports bigoranye cyane, abo ngubu rero ko mbafite amadire menshi hanze y'igihugu shobora kuba naza nkasinyamo n'ubundi bikaza kuba bigenda biba bibi cyane. Aho abantu benshi bakomeza kugenda bavuga bati ikipe ya Rayon Sports nimuhe amasezerano, ariko nanone uyu mugabo mu masezerano haraza kuba hazamo ikintu cyo kugorana, kuko ari arabwira ikipe ya Rayon Sports ati muri miliyoni zigera kuri 15 mume n'umushahara w'ibihumbi 2 by'ibihumbi 2 by'idolari. Ngira ngo murumva ko ibihumbi 2 by'idolari birahita bifata hafi muri miliyoni 3. Nibigenda gutyo rero ikipe ya Rayon Sports ikavuga iti nta mukinnyi w'umunyezamu nyaboneka twahemba ibihumbi 2 by'idolari noneho ari umunyezamu. Ibi rero nibyo bikomeje kuba bigenda bituma iyi deal ikomeza kugenda bigura intege, ari nako duhita tujya ku musore. Ngira ngo abantu ku munsi w'ejo baramubonye, umusore bita Amis Cedric yaje kugenda agaragara mu myitozo ahangaha mu Nzove. Benshi bagenda bavuga bati ese uyu musore noneho yabaje kugenda asazira hano mu ikipe ya Rayon Sports, ariko uyu musore ari muri teste nk'abandi bose n'abarutanga. Ntacyo ikipe ya Rayon Sports irumvikana nawe nuko yayatse ko yaza kwikoreramo imyitozo, kuko amafaranga uyu mugabo agenda aca ikipe ya Rayon Sports biragoranye cyane ko ikipe ya Rayon Sports yayamuha, kuko aravuga ati naro kiritoma ndi bubake, ariko mwebwe nyamuneka murebe yuko mwankubita umushahara w'ibihumbi 5 bya buri kwezi. Ibi ngibi ntago ari ubwa mbere yaba bipfuye n'ikipe ya Rayon Sports, kuko no mu myaka yagiye ishira uyu mugabo yagiye ashwana cyane aho Jean Fidele bagendaga bavuga ati urama umushahara w'ibihumbi 5 sinya amezi 6, ubwo nyuma y'amezi 6 nzaba nigenga. Abantu bakavuga ati rero ntago wafata miliyoni zigera muri 30 ngo zitange ku mukinnyi nk'uyu ukuze, noneho kandi agiye kugusinyira amezi agera kuri 6. So mvuye kuri ibi ngibi kandi havuzwe byinshi, igihe cyageze ubu Rayon Day yaje. Ni Rayon Day rero iraza kubigenda igaruka, itariki ikaba yamaze kuba akofamu. Nyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu babonye ibaruwa ibemerera Stade Amahoro ikipe ya Rayon Sports ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Rayon Sports Day izaba iri kugenda iba ahangaha muri Stade Amahoro. Rayon Sports yahise itangaza ku mugaragaro ko bazakina na Young Africans kuri uyu munsi wa gikundiro cyane. Iyi tariki rero ikaba ari itariki ivuze byinshi, ikaba ari niyo tariki Bikira Mariya nyaboneka azasubira mu ijuru, nkuko ikipe ya Rayon Sports ivuga ati ni ikipe y'Imana nyaboneka, ikaba ari nayo mpamvu bavuga ati twaje kugenda tubihuza. Rayon Sports imaze imyaka myinshi itabona itsinzi ku munsi w'igikundiro, ese iraza kubigenda ibigeraho isindi ikipe ya Young Africans, dore ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nyaboneka Rayon Sports ibashije kubigenda itsinda ikipe ya Young Africans nyaboneka, icyizere cyagenda kiyongera cyane cyo kuvuga ati nitunasohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup tuzabasha kuba tugenda tugera kure, dore ko iyi kipe ari imwe mu makipe akomeye cyane yamaze kugenda ba n'ubukombe hano ku mugane wa Afrika, kuko nyaboneka imaze igihe igenda igera muri CAF finale, dore ko imaze no kugenda igera kuri finale nyaboneka. Ibi kandi akaba hari n'amakuru avuga ati nta gihindutse Rayon Sports izagira icyumweru cy'igikundiro, aho bateganya imikino 2 ya gicuti, Ingoma na Rubavu, bagasoza kuri Stade Amahoro, aho bazaba bari kwakira ikipe ya Young Africans. Byumvikane ko uyu mukino bari kugenda bakina na Miroplast y'Igikondo kwa Mironko ntago urimo. Ubu kandi akaba hari n'amakuru avuga ko amatike atangira gushyirwa hanze bitarenze kuri uyu uwa mbere. Byumvikane ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nyaboneka mwegere
ndetse munakanda akanyenyeri nyaboneka, dore ko kode y'ikipe ya Rayon Sport ni kode yumvikanye